Nirmala ken yam kan azjala kon lianka roasni ka Nuer online TV channel na me breaking news kan ediala kontin te wi mon ke liu ka Nueri wona ka jor dialan kontin jang en ramo te United States karamo mo Iran South Sudan ke jan gwasa me te ka jo mishalat jo mo be liangde ka ta dana chalat ke je so en jo on chalat gwasa me ji America kenishiken Nathan continentere which ka America tila ji South Sudan kan shikan ga gore which kan ne gor kan ode kan ga deport janda na banalin ka do dan ko kan ga deport ka je bana kalin ga jan lere me so gore liang na me gore right me gwa ko bane ngaje gwa no South Sudan tele mal so kujemo en me bu kuumɛ America je lado bikan South Sudan bikan yik force chirke mangai kon diala no kuumɛ South Sudan we jagalong ka do badan no no binat re kur ke je ka ngade ke li bel ke li te ke kirma yadit kan kono ni amre ler kan me mi jiram jidit kan war online TV channel no ga jen wojin de je nyoka nas ko ken ko de ler de kan chamala shu gasen gor kon ken o de ko tin bana jo me bana je nyakel ka ta dana chaje no ga je ku subscribe ku notification bell ku je twan gwaye an la rabana linga mo gor lianga jena breaking news ka international community ka jodan yiken no chan jo kon kwen ken yam bana kulo worker te ko ken kon de kon kalat kuumɛ South Sudan shelugo no luje ne ka tintere which ka South Sudan luje ka jok chane ngaje no ka gwaber la USA chicken deportation chicken togolo do kanare widien chicken jigano tene de shing ka United States tela criminal telat ke jek kane to tiji South Sudan tiketin anyok chicken mat ko kuumɛ South Sudan tele jamal lokono bu malbeben chicken gwini jeno bane de kontila South Sudan Eastern terror kan dial ba passport ken ba ka kapchong and do mo ke ba lo jok do bra ken lar ke je tekne de sharia ka de lo re wi ka South Sudan dundo lo kuumɛ South Sudan lo jene ka jok ka jeno la tu ko no kore ka kujemo siji America je gujeno tele ka mo dien bu kanalat ka kor ju kan men be kan bi ka ti dial bu kan kalat ko ba ji South Sudan dial content ka America ba nyin ken dial ba ka kapchong ko roje dana chalat ken antama kuumɛ America shikana la no shika passport ni ke visa ni ti shop ke kinne to kudang diok shikan ka kapchong antama ala shi gala ni kana kapchong lo tele melet shide men woka ko fizan dana let ka queen and content dier ke refugee re wiki United States e biken lok ke biken no ba visa du bajar yaleka shikaro mo chikana kwen shikala no neme let kana ka ta dana na shi kuumɛ South Sudan che kenelo che roje dan lat ke United States chejeling would make sure Marco Rubio ajiram dana lada che lada no ajene is cancelling all visas held by South Sudanese passport holder and suspending any further insurances ajene ken visa na dial ke ka chongre we ka America ala visa na South Sudanese ajene baga kapchong ko ken South Sudan ken no bigene ken buken ganang ajene na failure of South Sudan government to take back its repatriated citizen in a timely manner ajene ko kan kuumɛ South Sudan kan nganang kata me dana chalat ke je ko ne te ga gwami ken ngun ci kana larno ken all the criminals kene kon kwa default in jeg visa ne kere wiki United States tinde loy ka South Sudan ci kan tam kana kam South Sudan ne de kan ka lo jogo je lo de South Sudan is de ko de ala ke je kuumɛ kirme yadi da ro ala ke je ko jiram dan la kwer de ala ke je ko de ne to de ka lo jog de ka lo ka South Sudan ba ci ka fail anteme men chakulla de jenuri chalka Marco Rubio ajene kene diala to chaka kapchong right corner che visa ne ken chaka kapchong amenimi chi kuumɛ South Sudan shamandan en lane konji United States ki America kine ko chikana konling amenimi chi kuumɛ United States charo de chaje calling ki chaje de calling kuumɛ South Sudan so ko kujemo ala tine South Sudan transitional government ko bekena lingagwa atuko ka jogan be tel ramugor ka no bi passport a ballet ki visa de rei we ka South Sudan ka tel ramugor ka no be rei we ka United States ci kuumɛ America ci karaje mo ci kenalat ken ci ken visa ndial ci ken ka cancel ci ken ka suspend ko ken kuumɛ South Sudan kan ngot kana ka gor charaje mo chaje kwene ken ka charaje mo chaje kwen ka Twitter Ramadan ala kur ente ne dial ala immigration office tege teke din ngene de kono yorar
men chalat gwaseme US revoke all South Sudan visa over failure to accept repatriation of citizen ala kuumɛ South Sudan che citizen ke che kalok ajen mute ka raja lingena me gwadame che lugo no bikane de ti bikan kan nongre wike South Sudan enyok belkan kuumɛ South Sudan ko la kan ko tok no ku ken akene kuumɛ Amerika kene kwa ka burden long ki jaka ko kap kan haji tek tia ka ku ji South Sudan ke kuumɛ logo be mal be jeno akene shine gorta meno bana wo nyam chine visa no kunyene ka council amenemi chi kuumɛ South Sudan che ne ka chaka lojre wike South Sudan te kon ngani te gagate ka Amerika tana te ka Amerika ma walo kendo jegeke but wa kuumɛ South Sudan te ka longa ko be ka ke ko ne to ka mishe jen ba di al ba ka suspend tel mi shala visa ma ba jege ne ko la South Sudanese ene duwar ba la do chi South Sudanese chi kana belat re wi ka Amerika ajen jowodan en chala no mo ko gorga jen wo be kuumɛ kim yadi be mal be no by the way ala American taken get tactic melet kana ala melet kana gui kana no kuumɛ kim yadi jen cha da ko already so ko kiji mo ko kin me yadi Ramadan let crime Ramadan let jek Ramadan let teacher lo re wika South Sudan Ramadan dakna South Sudan is ni ke decades runte chop ko wel woniam jen jok tene di ata ka te ka unimis ke te ka kem che guru no bi malbe ben ko yo wech kwa ko la cham kana kumende ko kena content ku jele lok jenen tame time for South Sudanese to take action man gore long American gore jen obine di ale bugo dawo bugo nyinge kuumɛ bugo jinge kuumɛ dien man alat ke long kuumɛ meje chop mi se guje no jiwuje to chiko den lingaro den ne ken di al bugo wore wech bugo rienu nakre wech bugo Ramadan no kan bugo no kwanya laken so meche ken no chikaro ling so jena no gore ken tama ba all the visa passport yal baka capture United States and then manumi ci kuumɛ South Sudan chamal che gore no bepen agenda na gore de nywa yakel en ban nyo jegum do dien biatiga mal bye bye